Tekao. Uende na uthongwa. Uende na uthingithangwa. Nigenda icetha muni ciekata. Ni cialela ni cioka. Na niti wati kwenda omamai Papa Kizito. Yola wailite kuiba bill nu katika watu andwa onde mathukuma. Ula wina mandate ma kuiba bill nu. Ni omei kana ni mundu umwe. Yes. Ni onde kana ni mundu ume kana ni mundu moka. Yutienda umana ukuma kwa kuna ende wa Papa Kizito. Tawi head of the family. Kwa kuna kweva na iwo thukumaka no getha muthukuma yonde muona kibeti chaku na inde weyu tuya device by ya mukamba. Na tuya device monde alama twithukicie na alama tuciaicie ni wati kwenda umana tema nati lili yo ni wailuweba then wa issue tenu. Yes, I think vile gabena mokwati anyo. Especially kwa mondwala manene kana project ile siele sia family. Siele te kwikwa ile dia one man show. Yani ile dia mundu umwe ngalikwe umwe yani ile dia mundu umwe no kushungulika kana kugaramika mondo monde. No vile kwile abona walanyo. Mundu Biblia ni Biblia ndikana ni atabanya mato ya ati. Kana ila mwatu ana mutwika kendo kemwe. Yes. Na ya mwikindo kimwe imaanisha ati kila nyegizito angwesila kya maondo wako netia kimbesa ona kinyasi ana wako nwele kwili akifili chao akiwa kiu lakini yu ila nati nyegizito akona ka selfie nako no tumwaka selfie ngewa nuko na nevya kendo wa mutangasi nuko na nevya muka mutangasi yani yu maanisha ati lo musukivya lo musukivya izini ngilidero siyakata nezi adhi na sivyu siana si midi siana mikonidi kwekata kutoka skulu abe na v-balance itialite with you ile pale kwithia bena unenanya ile pale kwithia bena unenanya katikati wakwa na ndo wakwa kana nyena kibeti chakwa ni beta na omo wibo wa bani ukethia kibeti chakwa joge kalagese Kizito kile asiana yu ni zeda Brian wakwa na mbesa nano wakeka ki lakini natoka watu wakalandi wamone na ni bawa ngili miongo 5 kwa mwi na kuwa ngili miongo ile kwa mwi wangelekanyo twalile kwikata ninga na then to settle bills sito sia bamusi anoze yu au mingi maendere ki conversation izo ndo ingi ndoka kwithia bokethia ni kalaka kibodia lakini bena ueleano kwa understanding katikati wenu na kwithia mwezi twaka musiwito I think vile wena thina lelo kangekalande ni nyasi ana ngamuya twebea Brian ngili 5 bisi atwe na balance ya ngili ile ulonge we university kana college tumwebe yake na tumwike shopping tumwike kina ndo bondele wabata maitu tamasi ndio ile kwikata kwitikila na kwithia beno la witikila no wai kina nitukwika kitu ambo kinenga kuyumwe nitukakika next month and then nenzui ndisana benzui ika last for more than 1 month kile nenzui ya mutangasi yebitoka ya muka mutangasi nukona so demono mingi munobyo onedian ni wala waifu wakuenza onela waifu yakuni wenza at least nukwenda kuthi kwenza wa nyozi wethi abona siendo kadhaa weka wa kana waile kwekwa ethero ngwa kana simusia muthembozo kuna igwatia bele ya bena wigwano katika wakwa na mwendo wakwa kana uthethia kile kindu cho ndetu kwika bena wigwano ni kana withe twinethia twi financially unstable kana mwindu na thela wethi ni watu tukobete ndukani kana ni watu na makwani maingi ndo akwithia dalile na leo budget for makakula na thukumini cha ukiendeyete mwana thukuma mukana no sindetwe ni mundu thukuma ewe kandi cha ukitha kiendeyete niwe sibe muso wa Biblia wasia family la iboya bamutheke kala bamwe ni nkura ya together na indi jitoka ndini wa maundu ni ta woka ukethia family mena indi cio joint account ugezethia mbo thukuma banana kwa ni thukuma bana uya wa mwe mbesa igatula ndini wa the same account tondu wasia mayuka mayika lande
malika budget maima na twitwaki bana kina kiba nikendeze ya naindi maisha ni masonga ngambe oni maisha ndo na kwasi ati lili okay mundu we ahead of the family na most of the times onemba ni mushia wale kuthaneiwe utongoetie ndini wa investment ya family yaku niyo wa mandie na ye buku ondo wesietwa yaku ndenge kobe maleta yake beti ye buku ondo wa title yaku kila ndo makwasi ni kana onemba mundu mukano no chip in akane mateteo kidogo achip ini willingly ndakasilutishwe tila yaku lazima ndakakwape ngingo ugwa uzimundu mukani ngingo na wamukwata ngingo Biblia tu ya ene meyo mebuthu tona kula wamutulanga kabisa okesa ithia onani wa lusopu uwe yani wake onande na moreli ezineza siabika muthia wa mwimbeza sia kwandika azia access ondo bakwasia mundu muka undu tailo mukuandikana tumunenge access ya kwiya mulia wezethia ni waze nyeta mundu ngeka una nona ngaliko ni engi ithamboi kwata ngaliko ni su na kwa ngeka una ningo uganingo mukuo wa gwe wai ndukava wale shobi ni onde ngeka ndukathia baba teba uwe ndukethia ba patena leu ndukethia ba ile sindu basic sia bambe ni wa numba ndukethia ke migitebo ngogo kethia hii ibela itho iwe kate nisieke iwe ukoko kethio carpet change iwe ukoko kethia leunde ni wa fridge ni usite sindu sio kosu wesa balance diet wanuko mani school fees ana nuko mwe ba nomba nuko mani kwa bani amune katethewe right ane kwa nomba na kendo nyenye kezito ngenda ukutabia in this life really make sure kana gagu kaigama neka na inyake pebelo weba wabuthwa bio mami ndiye anatununulianga weza kuiwa kindu choka kwisha wewe make sure onemba inya siana ni wono provide ki mama na jumia kula kwenda ti okay tuendane na mwithukisia right manye yo ni wa mwithukisia ni wiba ya ki no ni zine mondo mengi muno bio alandi twende na kunena ni semuthenya ni wo mondi na indi twenda ni kana withi ne twamba kwa mboma na yo ni wa kunwiba anondo ni we na maoni mengi muthukanya we ndo masi anye ni na yose edumwa nilio ngona ingi yana namba andika akambia nimesort hii na hii sasa tumebakisha hii na hii nice one wewe wange kwa pale ya wenda wewe no wai mabada labda na mama moyo wa mwanza ni mwana we na bisi wasiana we na mbebo wa banda ndube kana ngwazia mbebo yes sisi budget okay ni kama na moyo wa mwanza tunachao alright so nijo na ayu waikala mundu toso kona kuandikia message akakuya hivi nina sort kina twadele kina nokona mundu bena wigano yes nokona so it is very much important ndugele yakini kya netwakati ya lakini tuwa ni wako yes na gunde na wako na wake exactly na museze urinde na wake so no kama tukanena na kikwesela nzera ya simu ya not muonza nyanya itatu itano kanda tuinya mwemwe kana tumanyati tuwa ni wako niwa tuila ndeni wa Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya mukamba mwithukisia na inde nivo tuitienda kwa simu yako ende tando mana wewe ungamite ba ndene ende wa unena nitwa mgodhanani wa omonde sande sana. Hello Mutongo. Mutongo. Yes, wamuki dada. Namukete na za Kizito. Karibu sana. Thank you ndongera DJ sana teva. Naketheka sana. Lea mugere bamwe twende twa moti yesitu akamulani. Ningu wa wewe. Akitambisi wabantu. Actually atwasie kibetikete atunenga weta motere lakini timu hiyo. Kwa uwe tingo tokoma nacho nikio tokoma. Nitaile kalanzi. Nundu tuikwenda kwa kamuchita wala ungine twaile kwa kalanzi na tukangri on some issues. Ambia ede anuko iba fees na kwangaliko yengine ngushungulikia. Ambia kuma chekendo kiasi fulani na kwa kiasi fulani. Mweito ne kwa kamuchina kwiria na happy family. Nundu ela tukwacha nene wenchukumu yonde. It means nundu ndina kisoecha ushare unini kisi nithendewe ane kanani kwa atu mathina ta mundu alright mpe maundu makonga itachana sume sukulu kana maundu angi monga menundu kiki kwenda kwambisha ndia kivundisha tene
kunye ndona kwacha kushia kwiri akwisa sawa munenete nesa mukekala mesa ni muka exchange ideas muka nundu wa maundu fulani nundu wa kutwacha undu wa kutsuvyaoni ni mwaile kwikala muka ngri mwashia maundu nokere maundu mesa sawa borake mukuiwa na yes no kwida maundu mesa sawa kunye ndona kwacha ni idea ni ndusia leo shewa ni nyonze mundu mwenda kaekewe nundu mwokie pamwe mutetheanisie with the amount minus kwa ndela ile totoba mwatongo. Alright sana. Thank you sawa asante sana osiyesi kumagala kwa siaka mulalani be bandu watelemya kiawia asia akama ikale kwe muno nondo kitaye ni chuka ni kwisa kwithia naende wa manila yeta wasubuni feeding ukesa utilo bandu ukesa ithia ndo ambata stairs yonemwe sawa naende usino tumani wake osiyesi kumagala kwa siaka mulalani. Thank you sawa tienda umana woni wakuweta mondo ende neweva kusantheni wa mitambo ni ituna ende twe live timuonza nyanya itatu itano itano na indi edhandatu inya emwe right na indi katikati wandwa eli mathukuma meimwe no ulawa ilite kwitha na indi ena mandate mako seto bills at the end of ende kila mdia mwe yes mdia mwe wa minao thela wanu wa ilite kwitha na indi ena capability ya kuseto bills yo no wisile ndini wa Facebook no wisile ndini wa taxi kila bandu bonde na inde utumani mukube nendeni wa 2391 Viber sawa hello Mutongoi FM yes Margaret yakisito ngilesi kabumbe na mwamuka ili tamukie neza lakini tuena mondo kwetu wa DJ Mudhonzwe ni Mudhonzwe yes ni wosu akopenda na gete ka Mutongo imwene magina waku mazimwa karibu sana tukwa sema kendo niko sio mama kendo iko sio mbebo ni wazi ingizie muno alright karibu sana woni wako niweba woni wako mundu mugande lole chweweka ekangutavie aile kwikale muna munana endele kule chweweka nundu be bandu bazika okese kwiza ndwiwesa kilondu zonde na mundu mkosi ni wotona kuitana yes alright sawa na indi asiana indi mundu mukanda ile tole kwa eweka nigenda wisethi na indi ndane so dibaza sandi sana kumagaleko sia makeni alweze mundu kwetwa Mudhonze yes abe kinu kita woman wife empowerment ukembawa kibeti cha gukethea umundu ono kathi Tanzania kana kathi muingo kibeti cha gubeki isego mwana isego bena ya nene muno bena kamwana keba ya ki operation si akimusi alright nundu akwithia nikinengetwe letwa empowerment nganengetwe bina no nengetwe bina no tonethetwe wa kweka siendo yes pekisa kimwe nalilikana cha kiendeni wa area ne ya kwito mbome mwe yekio famewa nela ya fameiwe where there you mangendile ne moka na head of the family ni wo wani mangendile na nundu akwitha musesu endi kiteta sana simone ya kibeti chake itezi mu ya mundu ite namba ya mundu whether you like it or not kibeti cha manda mundu kitonda ukunia simu na umeazima akuna wela makunie na mamina na meka labu na meza kumaluka yes ukona disadvantage Yesu yes empowerment ite Yesu ukona yes alright sawa utone vya mundu hello Mutongoi ela kizito yes Dorcas mwamuki bebe ivi twamukie nesa mwazumani amombe Dorcas kuma Zelone karibu sana yubil siste yes alright okay sawa kile ngalikosia Zelone sana thank you ndalokasi mwangalikosia Zelone asia mbilu iyo itaile kwetha na inde ilekelwa mundu eweka nondo wa kwetha sometimes mundu no mene ndini wa family pondo tunena ana mokuma town kana okutwinena ke mundu sakwe nye musewa kwa ndatumeambeza siakwa yes anoka komana nawe kumundu akwenye ndio sambe nditumeambeza sia mundu sia mundu moka kibeti uke wajazi ya mbeza ni siakwa na ni siakwa na niwe sibe amumeva amatumite ungendile tia ine ngenda tia ine mabwigwa no wawe tandeto nzio muno lati kwambia wasia ndini wa round table twigwane ute usulutisha mundu aniwe sibe amwe ngendile mundu otete kila muzala wake we manda na gwe wake na ni wakwa ona mundu utonele arwete mundu ndezi aiba wacha aiba ombeza siana ndio hiyo sasa sawa hello Mutongoi wewe mugatembi amugane sana
Grace yethe awobo. Asa kuge saya muthia. Niweze no mukuoka Na mbebo hii. Amujadala nake wa. Alright. Na kidu ni binadamu mudiudo awo. Mudino wa Kizito. Yes. Igize digiga ga zero kukwatela ka zero ize diniziko la kwaje kwa kwenyanga nya mujudu wizo wa Kizito na manjuku mwala mebumonde ne Kizito. Ya zinyo ndani muboko maile kibedija kwa ni mwadimu na kwa weka kampuni kabandikite nitaile kweka lanzito tukajadiliana mbeza ramina kwa site kuma uyamwa ndio. Alright. Ni kana uteguza mondo mende tenesa na muzi waigwe zela mbaivone ni kana tukekala kando emwe na tukadi kwa kamuzi wito temu. Alright. Bauta elocha madina monde ala meru. Kimbunga kanziko. Asante sana Kimbunga. Galikosia kanziko. Asante sana na inde mendeni wa Mutongoi FM, Mutongoi TV na inde kwatanione ya Mukamba. Na nibona indi tuwe nikadethe na indi nitaite cheni thini waisioni siya ukambani o maundu amwe latona tema ulekelelia ni matona kwisa ulekelelia makaete kubaluka kwa family yes. Ugeza hithi ape mundu wewe agua mpaka aguile kundoni ugeza hithi ani wisineza feed mundu utaile kwitha feed wa na kwanzia mwika nengi utiza hithi wenda kaweta yes. Lakini ate uweto ugethia ni waumiye uweto gethia ni waumiye na kwanzia mwika nengi utizo mwiwila ona ndethi baza skulu ni moka kila kana nikakwenda kena mabata mako nikakwenda mbesa kibeti kevo nikena mabata nikakwenda mbesa kwanza zo thie ya family musene wewe weka uthukuma withi abe na challenges mbingi muno najo tukwasia ila awethi landini wa situation tesu pele kwithi abona wala nyumusio wae kwebinda ni mondu mebala tunenga priority alatu manenga mwanya wambe ni mondu mebala tukwikata alatu tukwamba kwembekana na mofo nao nikana withie nitwamba kusolve mathina alatu ina mota musie nikana wende nundu baimusi ukwa watu olongi none ya Kizito we na mondu make wika ama oyikwede kwa sindo sia mitandao ukethia yuki beticha kwa maybe kitinda nomba lakini nigeze kuthukuma na miendo ma digital marketing ni mbloga anano mutangasi so withi abe na mundu manaka to mundu alatwele kwikala ndi ukethia ndukuona kibeti changa nyaki kala nomba ukona undu maisha ugete kala maisha meilie niwo kwenda kwa gubeka lwe twikale ndita musietu mane mathina maitu meba tumane privileges itu siba atwenenga mwana wambe mundu ala modi sabu kunengo mwana wambe lakini ndukothula mundi uthi megitoni ochangilie 10 nazo siana sibu musi na muzala wa angili 20 na muzala no angili 20 wati aliangilie 10 tatonga mwana school so mwithe muona priority asindu ila sele kwikanika na withe isi tunekata ndio hiyo ni etwa miungamu sasa simu imwe amuthia nikenda theta kile lenga lekoni yenge hello Mutongoi pole sana na ndio sini wa kudho kasa washawa na indi tenda kwa sana indi asante sana kwa onde katoze simu ya muthia hello Mutongoi yes mwamuge ara kumitambo nina Kizito twamukire nesabyo sio mumu musela niwe mumuzela wala bandu bana bane kawangara kana neba ya badono musene wa Ilobi karibu sana dono mndu mwete neza asante yuna atwa katika munjanda lozine ndo kuyake no DJ umanei yes ila na mino twa akebeti na twa akwati ni yakwe kalemwe twita atwa akwati ni kila kindu chondo kende tukeka mondo twele na ukende twekala miru kama bano twekona nona lakini ngeweya kuya ikibeti mbele ya jitizio kwatu acha muzezi zeko aibu kwa kubuona kwa beo twai wibando indu manene zano bakaze mbodi wewe mundu mwe la mukwati yani akagwa twikona nona na muya agree na mutika yes lakini bandu kuwe tisi kwa muzeni wao ilo mana kacha muzi wake manabuno kaze mbo yindi wewe kabubu tinde ineze mumuzela okay asante sana muo musela thank you sawa sana indi Papa Kizito yes twikilangithio mthini wanaende twa mthanani wa umonde nikenda izethia na indi sana thini twamirukilia kwanzila ile na asante sana
ende kwa ondela matu sisia live na mami na ende kwethukisia radio ola wonde wako na simu ola wonde wethukisia shukrani sana tiji kwa so yes umundu abata muno wabata sana naende ngalikuwa yengi twethia tukutia moko ni masewi ma Robert Mutuku ngalikuwa Mutongo TV anekana mwendesi na kilungu kia amuka kwa ni chomonde alikuwa yengi twekwa traveling wa mavoko kuvi mwendo wa saile alawe ndo somo ani Ivona wa Dominic Nyenita wa Jeremia Mutwawe na mbite Kizito mwene power thank you mbite DJ mwanzaka la kasunika yelo na inde oone we mwene salucha hello